Sanibonani bafethu, today ngifuna sikhulumeni about indaba kaShebe bafethu. Ne-Sunday World yangithola bakhipha ama-statement ukuthi uShebe izolo udubula umuntu egarage because lo muntu bekimlandelela. Yayibona into leyo, so uShebe aphuma yokhuluma lo muntu lona, and then kwenzeka ukuthi lo muntu lona wamphendula ngendlela amele amphendule ngayo or ngendlela emkwatisile, and then uShebe agcina seke emdubula lo muntu lo. Yabo. So umbuzo wami mina umile bafethu ukuthi ama-artist azavikeleke kumele kwenziweni emhlabeni or eSouth Africa or eAfrica. Kumele kwenziweni as ama-artist avikeleke because nawo ama-artist ngabantu. Nayibona into leyo. And esikhathini samanje siphila kuso is very dangerous. Kakhulu futhi is very dangerous. Abantu abaningi they always after ama-artist and ama-artist ayashona bafethu. Sinama-legend eswaluzile amaningi kakhulu. Maningi ama-legend eswaluzile amaningi kakhulu eswaluzile. Swaluzisa ibani ilabantu laba balandela ama-artist bese bawadubula bese bayabulala. So ke manje uLove and-investigation zonke into lezo ukuthi uzoboshwa ndondondondoni. So ke ngoku umbuzo wami umile ukuthi meke wrong yini ukuthi uShebe azivikele kumuntu omlandelelayo. Uthi ungene egarage naye lo muntu ungene egarage. Obviously uyabona uShebe ukuthi manje ndalandelwa phela la. So mina ndenze njani ngizivikele? And kumele evikelekile abe right abe safe. Because if mina ngiduduliwe ashona that day ngabe thina namhlanje siva sithi uShebe ushonile ubuleliwe naye. And then mokuzoyenziwani ngalo nto leyo? Bengeke athole lo muntu ombulele. Because vele into yenzakalayo le most of the time. Ama-celebrity wethu ayashona but labantu abulala ama-celebrity abatholakali. So kumele uShebe yenzeni? Because abantu abaningi abanye bayabe bethi uShebe vele indlavini ndondondondondondoni. Okay, we know uShebe maybe indlavini le ndlela abantu bayibona ngakhona. But mimi yenze na situation eso if mokuwena mozoyenzani? Because lo muntu akulandelele. Mozoyenzani? Yabo, so some ezinye izinto guys like asikho fair. Because now ama-celebrity ngabantu. And into abayenzayo bayenzela for imindeni yabo ukuthi imindeni yabo ibe right. Iphile futhi. Uyayibona into leyo. And don't get me wrong bafethu, mina I don't support uDlami. I don't support uDlami. Uyayibona into leyo. But i-self defense ibalulekile bafethu esikhathini samanje. Ibalulekile i-self defense esikhathini samanje. Baningi abantu bafisa benza into ezibuhlungu abanye abantu.